अहानबदा मरुइबा पाउ इंटरनेशनल ओलंपिक डे पांगथोखरे सानरोइसिंगना थक्सी खासी नाइना अखांकन थबक तौबना तोंगान तोंगान बहिरमदा कानब फंगलकनी हाइना सीएम खेमचाना हाइख्रे अरामबाई टेंगोल की खुत्ता खुलाई खरा लेरी हाइबा खंगले अरैबा खुलाई पिरकलबदी मखाताना अरामबाई टेंगोल की थौमिसिंग फाररोय फारिबा सिंगसु थादोकनी हाइना होम मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजमना ISTV दा फोंदोरकली अमदी फाख्रिबा रंबाई टेंगोल की थौमिसिंग कंडीशन अमत्ता याउदना थादोरक्त्रबदी लालगी पाउजेल ओइना लाउरकनी हाइना कैथेल फंबी इमासिंगना फोंदोखरे खुरुमजरी ISTV मणिपुरी पाउमिडिंग ताबिरी बपुमना मकपु तराम नोकचरी पाउ संदोंगना पिजरी ओलंपियन तरा मापल पुथोखरे हाइना लमदम असिना चाउथोकचरबसु मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन ना वासक पयाननब मओंगदा इंटरनेशनल ओलंपिक डे पांगथोखरे खुमलंपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ता लेबा ओलंपिक वावन ममांगदा पांगथोखिबा थौरम अदुदा ओलंपियन सिंगी फिदा अमत्ता पीदबगा लोइना थौरमगा मरी लेना सिनवा लमजेल सरु याबा लाकपा तोंगान तोंगानबा इवेंट सिंगी सानरोय मरक्ता ओलंपियन कना कना थौरम सरु याबा लाकपगे हाइबसु खंदोकपा ngamkhide ओलंपियन सिंगी फिदा पीदबा खक्तना तना थौरम अदुदा ओलंपियन सिंगदा इकाई खुमनब उत्पगी सरु अमता यावखिदे ओलंपियन खरदा थौरम यावबा लाकप्रा हाइना फोन तौरगा हंगबदा चेबाव फावबा पिरक्तबना लाक्तबा लाकनिंगलबसु लाक्त्रे हाइबना नुंगाइतना फोंदोरकली इंटरनेशनल ओलंपिक डे की थौरम ओइजरबसु थौरम अदुदा सिजनखिबा साउंड सिस्टम सु चनब याबा साउंड सिस्टम सिजनखिदे थौरम अदुदा सरु याखिबा सिंगना ngang वा मयेक सेंगना ताबा फंगदबा साउंड सिस्टम ओइखी सिल्लिबा मओंग असिना थौरम असि वासक पयाननबा ममिंगतगी ओइना पांगथोकलब्रा हाइबा वाहंग मसक ममिंग फोंदोकनिंगदबा ममिंग लेरबा सानरोय कियाना हंगनरकली थौरम अदुदा चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचान यासमदी होम मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजम मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट सुनील एलांगबम मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन की एडवाइजर मदी हैरो केंद्र के MLA TH राजेश्याम मणिपुर बास्केटबॉल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट मदी कैसामथोंग केंद्र के MLA निशिकांत सापम न चिंगबसु सरु याखी थौरम द सरु याखी बसिंगना लिसिंग अनि कुंथ्रा तरुक इंडिया दा पांगथोकदौरिबा ओलंपिक गेम्स दा मणिपुर दगी मतिंग लैबा सानरोय थोरकनबा उचरासु थाकी नुमित असिगा मरी लेनना सानरोय लमजेल चेन की थौरमगा मरी लेना गोविंदास कोंथौजमना 1954 मापलदा मणिपुर पांगथोकिबा नेशनल गेम्स दा लेकिबा स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस इक्विपमेंट सिंगदगी मखाताना अनौब लैदबना मरम ओइरगा मतमगा चुनादबा हाइबदु ओइरे अनौब लैननबा क्रोर मंगा काइथोकले इंडिया की ओइना स्पोर्ट्स की इवेंट्स खुदिंगदा मणिपुर की सानरो याउद्रबदी मपुंग फादबना 2023 की ओलंपिक गेम्स दा मणिपुर की सानरोय ख्वाइदगी यामना सरु याबगा लोइनना मेडल लौननबा होनसी हाइकी 1999 दा फिफ्थ नेशनल गेम्स दा अखोना लैगिबा इक्विपमेंट सिंग दो अखोई इचा सानरोय सिंगना ngasi ngasi sizinada laibasi matang sanadaba sunadaba ore hojati tongan ba performance equipment mayam ama tholakpa aduna maram oiraga yamna hijaraga su akhui sanaroi singsina makoi zenit yauna a kham thengna makoi hising madu utpangamdre haiduna bharat sarkar ram ministry of sports ta akhoina proposal mayam tharaga su akhoina phangmangam dabadu Honorable Chief Minister na is a sports person mak masamak sanaro lama hoina kumsigi sanda sahida isa singi equipment launa naba lupa karor manga happy ragani haibagi aduga mayamna akhoy khawrang na report ama fulfill tawjabagi tawon bibagi damakta Honorable Chief Minister for Sports Department ki taraf tagi amasung isa sing ki taraf tagi thodong na thaga saw phongok sare nishada ki thapna thamla heraga haksan phaba tinjang daba kaijang daba adugumba akhoy nagarik ama oina akhoy laiba ki praja ama oina sanaroi ama oina thoknaba akhoy punna honaminasi थौरम अदुदा चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचाना इंडिया की ओइना स्पोर्ट्स की हिरमदा मणिपुर न पीरिबा कंट्रीब्यूशन खंगदुना इंडिया की अहानबा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर द पिरकपदी यूनिवर्सिटी असि के कॉम्प्लेक्स सेंगत सागतपा लोइसिलकले अथुबदा मपुंग फाना मथौ हौरगनी सानरोय सिंगी थक्सी खासी नाइना अखांकन न थबक तौबना तोंगान तोंगान बिहिरमदसु कानबा फंगलकनी हाइकी मणिपुर
भारत का पीरीब प्रेजेंटेशन से एनी इवेंट मणिपुरी यावदना भारत की टीम मपुंग फाद्रब मतमनी हाइदि सानरोइसिंगी मणिपुर अपुंबगी सत्तम से सानरोइसिंगना चिंकलगपी ngasi lariba me alu sanaroi ngaktani ado भारत ta yananba sports university kaidapi manipur dapi pikraba khwaidagi pikraba state amana sanariba sanaroi me amdugi credit to me manipur na pangise nangi sanaroi event to adugi goal phangba asian game yawa world championship yawa olympia yawa adu kalta nangi pandam nate haibanida sports tagi ko tamgado se yana amada discipline ngasi manipuri gi jati si पृथ्वी ममांग खाई अफब जाति खाई चाहब जाति ओदरी सानरों कैरेक्टर सानरों डिटर्मिनेशन बुक्तन चाम इंगनी है बुक्तन चाम इंब होने खाद एनी फील्ड एजुकेशन एनी फील्ड सिजनब माई पादबी मरम लेते से पुनः यामीनकान नखोई पुनमक अफब अंगांग इसोर तौनीजई अरामबाई टेंगोल की खुद खुलाई खर लेरी हाइबा खंगले अरैब खुलाई पिरकलबदी मखा ताना अरामबाई टेंगोल की थौमिसिंग फाररोय फारिबसिंग सु थादोकनी हाइन होम मिनिस्टर गोविंदास कोंथौ जमना आईएसटीवी ना हंगबा वाहंग अमगी पाउखुम पीरदुना फोंदोरकली खुमलंपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ता इंटरनेशनल ओलंपिक डे की थौरम सरुक याबा लाखिबा मिनिस्टर दा आईएसटीवी ना अरामबाई टेंगोल की थौमी फाजिन बहौरकपदगी हौजिक तंपाक ता नौना इरांग लाकपा याबगी फिवम लाकलिबसी करी खनब लैबगे हाइन हंगबदा होम मिनिस्टर ना मखा ताखिबदा अरामबाई टेंगोल ना खुलाई खर लोतुना थमली हाइबगी इंटेलिजेंस इनपुट लेरे वाफम असी अनौबा डीजीपी ना सुखंगले हौजिक लोतुना थमलीबा खुलाई सिंग असी अथुबदा पिखलकलगदी हौजिक फारिबा अरामबाई टेंगोल की मेंबर सिंग थादोपगा लोइना मखा ताना अमुहना फाररोय हौजिक असी तंपाकता हानगुमना इरांग लेतबना मरम ओइरगा चिंगदा खुलाई पाइदुना इरांग सागतनबा होनरिबा सिंगना पाइरिबा खुलाई फागतपा हौरे नौना लागलिबा डीजीपी असीना चिंग अमदी तमदा आइन काइन खुलाई अमता पाइहनद्रबा मतमदा नुंसी चानबा हंजिनबा ngमगनी हाइबगी वाखलोंदा थबक तौरी हौजिक चथरिबा ऑपरेशन असी चिंगदा आइन यौहंदुना खुलाई फागतपदा पांदम थमली अऊ बहात के हाइब नते ऑपरेशन असिदा मियामना मतेंग पांगसिंदुना अथुबदा तंगदु लेतानबा पुरकनबा होनमिनसी हाइरी मखोय अहुम खक फागिबसे असी मतुंगदा मुक फाबा खोटपसी तौदरनबा अखोय कन्न वारी सानजरी बट स्टिल अखोय की इंटेलिजेंस की इनपुट ता खुलाई खरग लई हाइबा अखोय द पाव लेबको ऑलरेडी डीजी द लेरे अतोप एजेंसी मैम हम खुलाई खरग लेरिबा भेली द लेरिबसे हौजिक पुथोक्त्रगसु लोलग लेरिबा खुलाई सिंगसे अयाम लोइन पिखत पिरो लोइन खोंगत पिरो अदो ओरगदि अखोय अमुक हन फादरनबा इचा इसु सिंगसदा डिस्टर्ब तौदरनबा हाइदना अखोय ना पिलम सम अखोयदा ngarang so अखोय कन्न तौजरे अद ngasi so mo अखोय वारी साना जगनी so that matungda मुखना अमुक एनआईए ना नत्रगा सीबीआई ना नत्रगा अखोय स्टेट पुलिस ना फाबा पुनमसी तौ यारिंखै तौदननबा अद ngасai na haijabado tampak sida अखोय शांति लेरबा tampak sida खसितंग इंग तप मतमदा चिंगी लंबी चटपा याददना खोतदना वाना लेरिबा सिंगसे खसितंग कोकपा याननबा होनगनी एदना अखोय अनौबा डीजी पीसे माथावा याम तौजरिबा माना ngarang makso अखोय हाइबिरेबा अखोय tampak sida खसितंग इंगगदी tampak ta लेरिबा सिक्योरिटी फोर्सेस सिंगसे सिंगदा लोइना थागा लगांदा ऑपरेशन तौरा कांदा खुलाई लोइना थादोखनबा ऑपरेशन तौबा हायदना मी हाट के हायबा नतबा मी फुगे हायबदि नतबा खुलाई सिंगसे थादोल खुलाई बु पाइद्रगदी अखोय मी अमगा मगा नुंसिनदबा अमगा हाना सुनरिबसे लेखिने हायबगी वाखलोंद मा कन्ना होनजरी अदना अइना अपील तौजनिंगबदे अखोय यारिंखै तंपाक के एरिया सिंगसिदा शांति मेंटेन तौननबा शांति थमननबा होनरिबा मखै अखोय चिंग एरिया सिंगसिदा मसाना दम अखोय ऑपरेशन निंगथीजना तौरगा शांति पोरोंगनबा होनबदा माय पाकने ने अदमाइना थमजनिंगे अमरोम दफाख्रिबा अरामबाई टेंगोल की थौमिसिंग कंडीशन अमत याउदना थादोरक्ट्रबदी लालगी पाउजेल ओइना लाउरकनी हाइना कैथेल फंबी इमासिंगना फोंदोरकली ngasi ख्वाइरंबल कैथेल मरी की कैथेल फंबीसिंगना सिंदुना कैथेल मयाइदा खुलंगाक फाबा यारोय अरामबाई टेंगोल की थौमिसिंग फाबा यानिंगदे फाकिबा एटी की थौमिसिंग कंडीशन अमत याउदना थादोरक्ट्रबदी इमासिंगना अकनब खोंजंग चंगसिनगनी हाइना वाकत मिफम फमख्रे वाकत मिफम अदुदा सरु याखिवी कैथेल फंबी अमना
हौकिबा लिसिंग अनि कुनगा हुमदोई मे अहुमदा कुकी सिंगना मैतैदा लंदारकपा मतमदा लमदम असिदा लैरिबा सिक्युरिटी फोर्स सिंगना मथक थोंगबा सिंगे ऑर्डर फंगदे हाइना लैथोक्तुना लैख्रबा मतमदा अरामबाईगी थौमी सिंगना लमदम असि ngaखिबने अरामबाई टेंगोल लैरंबना ngasi लमदम असिगी इमा सिंगना निंगतमना कैथेल फंबा ngamlibani कुकीना नगागी मियोई तरुक मिहाथिना हाटपदा चेनखिबा खुद थिंदुना तागलबा फाउबा ngasi फाउबा कना अमता फादना लैथोकपा अमरोमदना मसागी मफुरुप मरैबा कन्ननबा चोंथोरखिबा मचा सिंगबुना तोंगान तोंगानबा मराल कया सिजिनदुना फारकलिबा खोंथांग असि लेंगाकना हंतोकपियु नत्रबदी लमदम असिदा इमा सिंगी अकनबा खोंजंग लाकनी हाइदे ताबदा अमदी वारबा ngakतनी अदुगा मिमांगदा मै सिक्युरिटी अदु यावी अदगी मी अदु यावेना मसक ताबा फारिबा सिंगदुगी मतु मसागी ममांगदा गाड़ी मनुंगदा हापगा पुनमक पुखटख्रब योपांग नोंबाक लोइनमक पुरगा सटख्रे हाइबदा मणिपुर गवर्नमेंट तुमिना लैछलगा अदुदना करिगुमी अमता तौबंगमदना मिसक बवक ताबा सीएम न सल्लगा बौ उनरबा अदुगा सिनी हाइरबा खंगबा दुमुना तुमिना लैछलगा कैसु लैतबा इसा इसु मयाम सिबना उपाय लैत्रबनी हाइदुना लुमना उपगा फाबगी थबक तौरकपसे का हेना तोक्सनबिरकनु कंडीशन अमता यावदना थादोकबिरौ सिगिसे मणिपुर शांति लैरेना मफम खुदिक चटबदा शांति की पाउजेन चेलिबदा हौजिकते शांति की पाउजेन ओना तैनाबदा लान की पाउजेन ओइना लाकनी अदुना मणिपुर गवर्नमेंट जो खंदबियु सेसिदा तासननदना उसननदना लैरा तारगदी मणिपुर प्रजा मियाम हरक्तना अचौबा इहौ लाकनी गवर्नमेंट से शांति ओइना लैबा ngамoi अदुना गवर्नमेंट शांति लैना ओइगे लैगे हाइरगदी पुनमक लाइबा लांगों खुदिमक से थेंगनाबीदना शांति ओइना हिंगनबियु बाजार मियामदा हाइबा पाउजेन सिमा हाइजरी मसिदा तौक्तबा तारबा अंगांग सिंगसुदा कंडीशन यावदना थादोरक्तबा तारबा अहेनबा तौरक तारबा हेन मई हरकनी हाइबसे हाइजरी Combined Security Force Team Mana Arambai Tengol gi Tengol Loifa kiwa yaning de athubada condition amata yaudana thadokadavani haiduna hianglam eshi gi manung channa leiba Sengmaijin Khunau litan makhongda Sengmaijin Khunau gi meira pai bisingna kholau kaya lauduna khongjang changshin khre मेरा पाई बिसिंग न खुत्ता मेरा पाई दुना सरु याखिबदुदा एटी गी तेंगो लोई फाब यानिंग दे एटी गी चा सिंग फाब गी महुत ममा ओइ बिसिंग ओइना फाबियु फाकिबा अरंबाई तेंगोल गी तेंगो लोई सिंग कंडीशन अमता याउदना थादोकदवनी हाइबना चिंगबा खोलाउ सिंग लाउखी सिंगजमई पी योनफम इमा कैथेल की इमा सिंगना कैथेल असिदा वाकत खोंजंग चथखरे खोंजंग अदुदा इमा इवेंट के आना सरु याबगा लोइनना अरामबाई टेंगोल की थौमी सिंग फाजिन बबु यानिंग दबा फोंगदोकपा प्ले कार्ड के आसु सिजिनकी सरु याखिबा नुपी अमना अरामबाई टेंगोल की थौमी सिंग फाजिन बसी मरम चादे मखोइना तौखिबा अदु लैंगा की मफम दा चथखिबा नते अखोई की फुरुप असिबो कंजननबा मखुत्ता अरै अरैबा खुलाई पाइदुना चिंखोंग चिंगयादा लैरिबा मियोइसिंग अदुबो कनखिबनी मरम अदुना फाकिबा मियोइसिंग अदु मणिपुर की गवर्नर ना जनरल एमनेस्टी पीफम थोई हाइना फोंदोकी महांगना मखा ताना फुरुप असिबु कंदबा यादे हाइदुना थोरखिबा मरनाइगी ओइना थोरखिबा नते फाखरिबा कंडीशन अमता याउदना थादोरकदवनी हाइना फोंदोकी हौजिना नोंमै पाबी नमादा इसासिंग फाबजे फाबिगनो फागिबा इसासिंग सु सा समते याउदा थादोकपिरो तुंगदसु फाबा यारोय इसासिंग फादिङैदा ममा अखोइ हाना फाबियो इसासिंगी मांग थारगा अखोइ हाना सिगनि हाबसे ममा अखोइगे लेंद्रबा वासंग हाबसे एंगासी प्रेसमेंटगी ममांगदिदा अमदि मीडियागी थोंदा आइना फोंदोकचरी मतुंगदा सिगमसे थोक्तनबा इरांग थोक्तनबा इरांग थो सागला इसा हाटपि थबसे तोपिरो मैतै मुटपा तारे हाबसे ममा आइना ngasi कप्तन मयाम दा हाजरी अमोना थोहनबिरनु अखोइ हौजि जाम वारे हाबसे इसा लाइक सु तमगदबा इसा मांगे हौजि नुपी कया नुपा कया कक्कतना हालिबा मयाम से थोहनबिरो कुकी सिंसे अमुक्तंग नाखै सेंगना अमुक्तंग तानथोकपिरो मिनुंग सिलैतबा मोइसिंगिदो अखोइ कंगलै पाक्तदी लाइ लैबा कंगलै पा हारिबनी अदुना मिनुंग सिलैतबा मखोइसे अखोइ मणिपुरसिदगी तानथोकपिखरो हाबसे आइना मीडिया फोंदोकचरी मणिपुर की सक्तम कायदनबा अमदी कुकी नार्को टेररिस्टिंग मैतई सिंगदा तौरकपा लांदगी ngaktoknaba hotnakiba अरामबाई टेंगोलगी फाजिनकिबा थौमिसिंग कंडीशन अमता याउदना थादोकदबनी मखा ताने एटी फाबा यारोय हाइना ngarang numidag बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की फुवालादा लमदम अदुगी नुपी सिंगना मैरा पाइदुना खोलाउलादुना खोंजंग चंगसिनख्रे फुवालागी नुपी सिंगना सिंदुना चथकिबा खोंजंग अदुदा सेंट्रल गवर्नमेंट अमदी स्टेट गवर्नमेंट की थवोंग यानिंगदे अरामबाई टेंगोलगी टेंगोलोय सिंग फाजिनकिबा यानिंगदे
ꯐꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯕ AT-ꯁꯤꯡ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ AT-ꯁꯤꯡ ꯐꯥꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯃꯥꯁꯤꯡꯁꯨ ꯐꯥꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯂꯥꯎꯈꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯀꯥꯏꯗꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯕꯨ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯅꯕ ꯈꯨꯜ ꯉꯥꯛꯂꯤꯕ AT-ꯁꯤꯡ ꯐꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯅ ꯌꯥꯅꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯥꯟꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯖꯗꯕ AT-ꯁꯤꯡ ꯐꯥꯕ ꯄꯨꯟꯕ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯐꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯕ AT-ꯁꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯐꯨꯕꯥꯂꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯅꯦ ꯇꯨꯡꯗ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯛꯈꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ Ngarang tang kun ganitoy kayo pung mga makairom taba matamda kongpal kongkham lekay da laiba TH John kauba miyoy amagi thongjinda hand grenade ama thamlambagi thawongbu yaning dawa fongdok tuna kongpal Kongkham Laikai Porampar Women Welfare Association Nupilip na Sinduna Kongpal Kongkham Laikai da wakan mifam pangthokre wakan mifam aduda Laikai gi ima event kaya na saru ya kibagaloy na yum da bomb thamlambagi thawongbu yaning dawa fongdokpa play card kaya su season na ke wakan mifam aduda saru ya kibinupi amana mi kung natari mafam amada bomb thamjinduna aki akhang piba si tawhaning de yana daba kaya lairabasu wari sanaduna loisinbana achumba khongthang oigani housing Manipuri oriba Fivam asida yumda bom thamduna aki akhang piba haibasi nungaite thabak achi numit humni gi manungda kanana karigi damak chatharambano haibadu mama oibisingda sengtokpiyu haina fungtokki TH John hariba miyoy asigi mayumda ngarang tangkuni thoigi ayuki pung chawrakna manga makhai muktaba duda thongjinda chinsina phawba panbaki raba hand grenade ama thambirame masi kanana karigi maramgi damakta thambirambano haibado Athuba matamda numi humni gi manungda sengdokpirau karigumba haiduna asigumba thogdo asi miyam micham akhoida aki akhang nanghanbiganu mirakta bom thamba yaningde karigumba John hairiba misak asina phattaba thabak toramlagasu tauramliba adugi tathok lasin tauraga mahaki khanna minaraga mahaki kwari sanabagi tanja adu pibiyu haiduna maira paibi site tegi haijari Manipur Innovative Youth Organization Delhi Mayon na chahi khudingi class 12 loiraba mahiroi singna Delhi Chandigarh amadi Punjab ta leiba tongan ba university singda makha tana mahai tamnanabagi damak man university entrance exam thagraba singi damak marirak shuva academic counseling amadi quad UG da mingchan bagi matang da lakliba June gi tang kun ga taret amadi kun ga nipan numinini chupna HRD academy ghari da pangthoklagani haidi hiramasi gi matang na ngasi Paugi mifam ama khuyathong da leiba KSA gi office ta pangthokre paugi mifam adu da Manipur Innovative Youth Organization Delhi Mayon gi president Y Gunchen bana Manipur amadi North East ki mahiroi sing na makha tana mahi masing tamthanabagi Delhi Chandigarh amadi Punjab University singda tamnabagi ming chanbada amadi leifam gi matangda mamut tana khangdabadagi mayok nariba khudong chadaba sing asi gi yenglaga asigumba academic counseling asi pangthoktuna lakpani masida mama mapa amadi mahiroi sing na su Yabiyo Haidi Delhi NCR amadi tongan ba Delhi ga naknaba state sing maruina Chandigarh Punjab amadi Rajasthan chingba state sing asda lariba university sings da akoi Manipur gi higher secondary na loba exam mai paklaba amadi CUET Common University entrance test thakraba satra sing gi oiba counseling amakha hantak kamari rak subo ina HRD academy gari da laiba school asida lakliba June gi tang kuntaret amadi kunipan numinini gi oiba academic counseling amakha ayuki pung mapan dagi hauraga nungdin gi pung mari taba phawba pangthok charani drop loiraba satra sing asina tongan mainland state singda admission taunana bagi changselakpa lambida issue mayam ama mayong narakpa accommodation dagi haurakanda admission process ta tongan ba issue mayam ama thengna ba asida akoina Manipur Innovative Youth Organization Delhi na kharada oiraga sumating pangmang ngamgadra haibagi wakhalonda akoina sinjaba counseling asida Common University entrance test ki exam thabikraba satra sing maruina parents sing na isa gi icha singbu hariba counseling asida thabiraktuna counseling asibu mai pakhan biyu amadi hariba counseling asi khudong sab asibu lawbiyu haina thamjari
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare amadi Indian Council of Agricultural Research ICAR na soil health kannanaba chemical sizinaba hanthanhanaba amadi scientific climate resilient farming bu yokhatnaba pandam galoinana Chai khudingi June amadagi kuntra fauba nationwide campaign ama pangthoknariba Khed Bachao Abhiyan Save the Farm campaign Thawbal district ki oinasu Krishi Vigyan Kendra Thawbal na sinduna ngasi Langathel da pangthokre Thauram aduda Wangjing Tentha constituency ki MLA Paunam Brojen Singh Deputy Commissioner Thawbal Yumnam Robita Director Agriculture Government of Manipur Peter Salam amadi KVK Thawbal gi senior scientist and head in charge Dr. KH Premlata Devina athoi mithung sing oina saru yaki district asige manungda leiba line departments amadi FPOs ki tongan ba stall kaya hangdokpaga loinana athoi mithung singna farmers singda input kaya su yanthokhiba thauram aduda technical session ki oina KVK Thawbal gi SMS plant protection L Borishna Vizram read preparation and importance and use ki matang da resource person oina wangang ki thauram ga mari leinana MLA P Brojen na chaukhat pa haibasi Fura dalan lambi thong khak chawkhat padunate aseng ba chawkhat pahai basidi miyoi ba amagi pukning wakal chawkhat paduni pukning wakal chawkhat na bo na bada aphaba chintak chaba mathautai maram masina hiram kayana maram oiduna leibak leihau mangtharak laba ikhoi gi lawfam sing asi amuk hana fagat hanna ba hona ba tangai fade haiba wafam kaya fungdoki khona khale chawkhat pai gi dospai building yam saraga drain yam chalaga awang wang do seki dalam mayam mereka cakap pada yang apa halu betul betul pun yang mendere cakap pasti kali orang lagi bu misi jadi pungling dah hawa ayi society sih dah ayi environment sih dah apa kau tahu pun nampak kau pun nampak ayi lepas kita house sih kan pun nampak ayi tinggal hoga dah beri oksigen hoga dah beri rumah hoga dah beri kan bah nampak sorok tu mithai pun dah thoi tu ni apa lili botol hang pun dah thoi tu ni kan pun nampak jadi mabung ni cakap pasti boleh ada mereka jadi cakap pasal baik kamu cakap tu boleh ada Lamphel Sana Kaithel da laiba Chingtam Health Clinic ta nomugi oina voluntarily free health checkup ama pangthokre clinic asigi managing director Dr. Priyo Kumar gi meeting makhada pangthokiba health checkup aduda blood sugar fasting amadi PPHbA1c lipid profile fatty liver yengnana ba fibroid scan urine for protein amadi uric acid ki testing free da pangthokpaga loinana result adugi matungena doctor ga free consultant tawigi khudong chab su piki free health checkup adugi matang da Dr. Priyo Kumar na hauzik miyam asi thabak ikhang su nom daba amadi exercise sang naina tawdaba na maram oiraga microbody gi oiba laina kaya lakpa du test tawthoklaga clinic asida lying bagi khudong chaba pibani masi awareness program kam health camp haibaduni amarom da hauzik kanna miyam na nanariba NCD non communicable disease masadagi nare haiba khangzadaba laina asi khangdoknaba pandamda pangthokpani free health checkup asi tha ahum mari leiraga miyam gidamak yengduna pangthoktuna lakpani Haiki. District Veterinary Office Babupara Imphal West ki lamjing makhada Social Welfare Club Top Sifai amasung Youth of Top Sifai na kusam na duna Top Sifai ki yumthong khudingda hui amasung haudong sing anti-rabies vaccine ka thokre vaccination drive aduda punna hui amasung haudong humpurom tika thaki Manipur Olympic Association MOA gi meeting makhada District Olympic Association Thawbal TDOA gi ena sinduna association asida affiliate tawraba district asigi tongan ba association sing amadi Manipur Amateur Kho Association ga punna khusam nana sinduna ngasi International Olympic Day lishingani kunga taruki thauram ngasi khangabok ta leiba Basu Ground da pangthokre thauram aduga mari leinana Basu Ground yauna Thawbal ningombam da leiriba mini stadium amadi Thawbal Khetri Lekai da leiriba multi-purpose indoor stadium complex ta manapungba uchara kya su thaki TDOA ki Secretary M. Madhusudona haukiba chahi lising amaga chanipan marifudara marida International Olympic Committee IOC semduna Modern Olympic Games haudokiba numit June kungahumdoi bu ningsingduna ngasigi thauram asi pangthokpani leibak asigi oinadi lakadaba chahi lising ani kunthra tarukta India da pangthokadoriba Olympic Games asigi mangoinana mipum khudingda khanghananaba amadi environment bu yokhatnanaba haina leipak asigi Prime Minister Narendra Modi na khanghan kibagi matung inna Chara kaya thabagi thauram asi pangthokpani haiki India pumbada
ngasi gi Olympic Day numila sidaida u chara thaduna environment protect tonanaba environment sidaida u chara mayam si tharag u holaga environment protect tobagi theme madomda ngasi program asi pangthokpani SP Thaubal Manoj Pravakar M Nasu Sanaroi Sing Mupuning Thawatpa Wafam Kya Fongdoki Jiribam District ke Babuparada Laiba Smart Society Hall da Jiribam Olympic Association na sinduna International Olympic Day pangthokre thoramadu da XMLA Jiribam Asia Asangbam Biren Jiribam Olympic Association ke President L Ranjit amadi Jiribam Olympic Association ke former President M Brajakant su maruiba miyo singoina saru yaki tongan ma masana gi Sanaroi Sing Association gi thaupuba sing loina na nongchup thongdagi lamtharaduna PWD lambi fauraba matung jiri ima kaithil fauba Olympic run pangthoki Manipur Olympic Association gi miyeng makhada Kakching District Olympic Association na sinduna International Olympic Day lisingani kunga taruka mari leinana OLS Home Kakching gi akoibada u thabagi thoram amang asi pangthokre thoram aduda Kakching District Olympic Association gi mihut sing tongan ba club sing gi mihut sing yauna Sanaroi Sing su saruk yaki Paugi maraktan atim abre amatang logzari Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari aduna hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngaktokke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Matamgi nungsit nungsa amadi aying asana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Dada Ini mati gano ada betamo Sirium se next time dina section na laksilaga thamgrabani ne Dada nang se juhar habaga amta kidrabo asumna mayam na machalbo ngapshan dugum basigi yumasibu asoyangan thokadabagi next time dina ngapseli next time ti juhar habadi ngaptokna na basemani zaman technology sina bana concrete ka tokna ba matamda kapam amuk hena angle adli #TMT strength is in the way Breaking matong mukahana taram nokchari makhataba pauda malim ge ing shagi khal kairak pana ohelak pa awaba kaya aikoina mayuk nari climate change khaktana ka hena sabagi maram nate nungshagi maisa asi aikoi ge akoi bada leiriba potsak sing yum building lambi sorong na chingbasing asina phazil laga ahingi matamda amuk thadorak pana akoi bada sabagi chang helhalli hairiba urban heat island effect haina khangna maram asina shu imphal da sabagi chang helhalli asangbu Wapal gi saruk amadi hana leiramba ising gi saruk singshu hantharakli matang asida ikoi gi akoiba lekai da leiriba pukri khongban khong pa na chingba punjinduna leiriba si amuk yokhatuna ahing baising lehalabadi sabagi changasi hanthan bada mating pangani hiramashida paudamama Malemgi oina aing asagi khal kairakpasina maram oraga mioibada khangba ngamdaba tongan ba saitheng kaya ama aikoina fangba horakli aikoi lamdam sida su sahi khara sida ka hena sabagi awaba aikoina hojik mayoknaba hore matam amada aikoi gi laikai singda akoibada kairo laikai singda pukri khongban pat khong singbasing marang kaina dumak leirami afaba isingna imai chona leiba matam ma ing launa leiba matam kaya ama leirami masigi matangda ngasidi matam amada pat oina leiramba akam patta magi akoibada matamduda kamdowna leirami singnungsit fibam aduga magi akoibase kamdowi hojikna karamba fibam da leire habadu angang oiringegi matamda patsiga sagona na hingminarakba thengna hoba miyoy amagi paudam taminase koina angang oiringegi matamduga hojikati yam thikena ring tawise ising sisi matamdudi ingi nuai hangchit langaju leidana ko koina angang oiringai matamdadi community hall masa mata upote hoidabu chahi mari manga sida loina sajandana change tawkiba wane phunjan khojan magi maram oiraga sabi changji hengalakpa loina bu change tawreba sengtokna khotokna pat turenji langthik langna thamadi ari uji plastic sijanaiba mataije nungai garba poche pajana phajin sijanadam puang mange hauze akoina muk leijariba mafam sina khongmal turel harga khangnaba khong amagi saktam gumna leiriba mangda uriba
मफम सिदनी तुरेल सी नत्रगा खोंग सी मतम अमदा करमना लेरमी अदुगा मतमदुदा इंग सागी फिबमना कमदोरमी हौजिकना करम फिबम अमदा लेरे अदुगा साबगी चांगसिदा हारिबा मतमदुदा लेरंबा अदुगुमना खोंग से अमुकंगना हिंकलन बतारगदी सिंगमाइसिंग सिजनबा याबत नतना हौजिक अर्बन हिट आइलैंड की इफेक्ट अमा याम कन्ना साबगी चैथेंग अमा अखोइना फंगिबसी हंथानबा यागदरा हाइबा मीडियम दो मुक लेरिबा कोइबगी हलसिंग वारी सारगा मुख खंगमिनसी कमुना उबरपनी वागासे उबजे सुमाइने चोनरे सोरोकलोमदा इसिंगासे फजना नोंचिगी मतमदा लौवा उनबा खोना मतमसिदा इंगा इंगेन सिदगादी फजना ताखजा नोंगा इसिंग सुंगा वाते लबुकासे फजे इंगा साल वोइदोरबों नोंग तादना लौ उबा यादरे लबु लेरि मैम साब सेंगल अदगी नोंजु नोंसागी सांगसु मानदरे लेतरे तौरिसे साम तर बंसारा सारे इंग तर पंगिंग इंग तौरिसे पुखरी पाट खोंबान खोंग सिंबसिंग असना लौरिबा थौदांग अदुगा मियामना अमसुंग इसा इसागी मी अमा ओइबगी थौदांग लोइनना कम्युनिटी की लेवल दा लोइनना लैंगाकना करी करी थबक थोरमसिंग पाइखतप याय हाइबगी मतंगदा धनमंजुरी यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस दा असिस्टेंट प्रोफेसर ओइना लेरिबा लिकमाबम संजोय मैतैना फोंदोरप वाफम खोगी ग्लोबल वार्मिंग की सावी चांग हेंगलकसे कार्बन डाइऑक्साइड हिट चुपसन खक्तु नतबीदा ngसाइगे अर्बन हिट आइलैंड सिना मरम ओरगा अमुकसुमु सावी चांगजे हेन खोगी हेंगलक्तना खोगी यामना लैबदा मियोबा खोइदा ngसाइगे मखल मखा कयागे खोगी लैना तिना खोगी हेल्थ की इफेक्ट हेजर्ड ओइबे याबगी मयाम थोरकपा मयाम सिंगी मरकता ख्वाइदगी चावबा यामना हिट एब्जॉर्ब तौनबगी याम चावबा रोल अम लौरिदि वेटलैंड सिनेबा इवापो ट्रांसपिरेशन सिदा मोइनि याम चावबा रोल अम लौएबा हिट से रिड्यूस तौनबा होनबदा खोगी उदगी दि वेटलैंड सिंगसिना मोइसिंगसिना कार्बन डाइऑक्साइड सुबसनबगी चांगसे खोगी ट्रिपल टाइम्स हेलेबा खोइ अदुना मरम ओरगनी खोइना वेटलैंड सिंगसे खोइना ngaktaba yade haijek pat पुखरी तुरेन सिंग असिदी अखोई मणिपुर दगी असुकी मति याम थुना डिप्लीट तौग्रे हदी मांगथग्रे मसी लैंड यूज पॉलिसी जे फजना अखोइदा लैतबना मरम ओइरगनी अदुगा हारिब सिंगसे अखोई अखोइगी एनजीओस अदे लैकाइगी क्लब की साइगी मयाम सिंग जिगी को अखोइगी कांबु सिंग सिनने सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बॉडी सिंग सिंग बरोमदा खरमाइ चंगजला कांदा सिदी कैनोगी ओइबा पोनिको हाइबा अखोइनने खितंग सान येंगबा मिंग अमा येंगमिनरका ngakhaudragadi sigi changje noma ge dum henjalakaneba aduna khoigi hana lairamiba pukhri adegi pat kumba sumba laising se sigumba sidi ekhoina renovate tawrakanda adi khara renovation tawrakanda water body oin thambiragadi ngasagi heat to absorb tawragani aduga masagi ising ju sahi chupo watna phangnabai khudong chaba pham amasu oigani अखोइना होजिक होजिक थेंगनरिबा काहेना साबगी सैथेंग सी हंथाननबा लेंगाकनसु पॉलिसी प्रोग्राम सेमदुना होजिक वेटलैंड सिंग मांगहनबा याबा थबक सिंग थोनजिनदना अते अते तोपा चाखतौरांगी थबक सिंगदा काहेना सिजनबगी ममी तारिब सिंगसु खितंग येंगसिनबिबा दुगा कम्युनिटी की लेवल दसु एनजीओ सिंग लेकाई क्लब मैरा पाइबी ओरगसु लेरिबा मयामसि पुन्ना थबक तोमिनरगदी हारिबसि थबक तो ओंथोकपा मतमदा माइ पाक्तुना अखोइना काहेना साबगी अवाबमा सैथेंग अमा मायोकनरिबसि हंथाहनबदा मतेंग पांगबा ngamgani haba wafam dani ISTV news kidamakta lehaw thabam azit ka loinana paudam jariba longjam gunasandra ISTV news रेवा आई फाउंडेशन उरीपोक याम्बेम लेकाई गा खुत्सम नदुना लाइश्रम खुलेम लेकाई डेवलपमेंट कमिटी LKHLDC नावरेम थोंगना नोंमुगी ओइबा 1 day free eye screening and awareness program amangasi pangthokre Wildlife Institute of India, Dehradun, Manipur Forest Department, Amasung Manipur State Rural Livelihood Mission (MSRLM) ka khusham naduna numitarani chathagadaba textile dyeing techniques ki matang da training program ama kaibulda laiba ima fawaibi community hall da hawkre MS Eastern Dyeing and Printing Industries EDNVI Imphal na training partner oiraga Kaibul amasung EDNPI Imphal da chathagadawriba training program aduda Kaibulam Jaw National Park ki ekoibada laiba nupinifu mangana trainee oiduna saruk yari Thauram ga mari leinana Chief Conservator of Forest L Joy Kumar Singh na pangthokliba thauram asi machu sangba natural dye gi oigera chemical gi oigera textile handicraft na achouba role lawriba sida hena manung hanjin na khanghanduna senthok lambi hena leinana ba hotnabani maru oina Kaibulam Jaw gi ekoibada khundari ba miyam asina park manung da changduna insang napi thiduna shell talamba kaya adu park manung da changbige thingba leibana
ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯁꯦꯟꯊꯣꯛ ꯂꯝꯕꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯄꯨꯖꯅꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯐꯪꯂꯕꯁꯤꯡꯅ ꯂꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯁꯦꯟꯊꯣꯛ ꯂꯝꯕꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯕꯗꯤ ꯄꯥꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯡꯂꯕ ꯁꯉꯥꯏꯕꯨ ꯀꯟꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ इंटरनेशनल ओलंपिक डे पांगथोखरे सानरोइसिंगना थक्सी खासी नाइना अखांग कन्ना थबक तौबना तोंगान तोंगान बहिरमदसु कानबा फंगलकनी हाइना चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचाना हाइख्रे अरामबाई टेंगोल की खुत्ता खुलाई खरा लेरी हाइबा खंगले अरैब खुलाई पिरकलबदी मखा ताना अरामबाई टेंगोल की थोंमी सिंह फाररोई फारिबा सिंह थादोकनी हाइना होम मिनिस्टर गोविंदास कोंथौ जमना ISTV दा फोंदोरकली अमदी फाख्रिबा अरामबाई टेंगोल की थोंमी सिंह कंडीशन अमत्ता याउदना थादोरक्त्रबदी लालगी पाउजेल ओइना लाउरकनी हाइना कैथेल फंबी इमा सिंहना फोंदोखरे हौजिक फाउबी ISTV पिजा मनिपुरी पामतांसदा लोइसिंजरी मिदेंग ताबिरम निउपुम नमको मुकाना खुरमजरी